إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد برشا مقطع حمد سنالار بزني يقدم barqılıp türlüden türlü nimetlere bilen bizni suyundurup, şatlandırıp turgan şuşa alemlerinin hujası haq Allah Teala'ga barıp erişseydi. Hem türü bizden çıkan salavat şerifler de bizge Kur'an hükümlerin beyan kılgan, halal bilen haramını iretip kaldırgan süyüklü peygamberimizin ruhuna da şulayık bulsa idi. Mine Allah'ın rahmeti bilen tağın bir atlanın en hayırlı gününe eriştik. Eli bu gün bizning şuşu Zülhicce ayına da to'g'ri keldi. Şuşu ayda Allah subhanahu va taala bizning tag'in da qilgan izgilikleri bizga savoblarni orttirga nasib eylesin edi. Tag'in da ko'proq Allohga yaqin ayırga şuşu günler bir sebep bulsun edi. Ne bizning tezden indi Arafa günüde jita shulay bil. Arafa gününde de urazada bulup Allah Teala bizning o'tgan yilda gunohlarimizni yorliqlasin edi. Chunki payg'ambarimiz aytdi, kimda kim Arafa kunine erishib, şuşu kunni urazada o'tkara ekan dedi. Bizning bu yil seshanba kunga 26-mayga to'g'ri keldi. Shulay bil. 27-si bizning Qurban hayiti bo'la, Qurban chala turgan kunlar. Shunga ko'ra, seshanba kunni jamoat begrek da urazada o'tkarsak hayırlı bulup tura. Hem cemaat, bugünkü söyleyisi kelgen vaazim, biz bitinde gadette söyleşebiz, o bik güçlü kişi, bik batır kişi deyip şulay beyt, küreşte jingen kişi mi, yaki fizik yaktan güçlü bulgan kişi gibi, zor veslar kütere algan kişi geytebiz şulay beyt. Eye bu şulayık bir yaktan dürüst. Buna bir nişikte inkar etip bulmay. Ama cemaat buna dini közlükten qarasak, Allah Teala dinimiz, Kur'an kimni hakikatte güçlü kişi deb atıysan. Şunun turunda biz bugün söyleşirbiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir hadisine tayanıp şuşu vaazimizni başlap jibeririz. Bu hadis bizning Buxoriy jiyintig'ida kela. Şuşu kim ol güçlü kişi deganda Peygamberimiz aytdi: "Laysa şadidu bi sur'ati innama şadidullazi yamliku nafsahu indal ghadab." Güçlü kişi de kurashda jingan kişi tugildi. Yani kurashda boshqa kishini orqasına salalgan kişi tugildi. Әдей ашу шыққан вақытта, қаны қызған вақытта, солай бен, вулканы лава ташып тұрған вақытта, өзін қолда тұтып қала білген кіші дей, күшлі кіші дей. Чөнки ашу шыққанда, солай бен, бірде өзіңні қолда тұтып қаласың келмей, бітін іште болғанны да бошатасың келе, солай бен, енді тілгіне түгіл аяқ қолларда ішке жегілерге мүмкін. Şulay bit bigrekte yaşırek kişilerde. Ama cemaat şuşu kan kızgan vakitte özünü tutup kala alsan, kişiye ağır söz etmişi, şulay bit dağında şuşu problemini köpürtmişi. Bu indi bizning dini közlükten qaraganda güçlü kişi bula. Ama cemaat bu şunlap da bik ağır gamel. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında da bir
кеше килде дә: "Я Расулуллах, шундый миңа менә бу дөньяда яшәргә, шушы тормышта кеше белән муамәлә кылганда проблемага юлыкмас өчен миңа шундый бер киңәш, насихат бир әле" дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? "Ла тагдаб". Ягъни ачуланма, ягъни ачуыңны тутарга өйрән диде. Һәм ул аны кабатлады тагын, аннан соң нинди киңәш? Ачуыңны тутарга өйрән диде. Ягъни ачуланма диде. Ягъни ачу нәфрәтеңне синде үз кулыңда тутарга өйрән. Ягъни кеше теге әйтәләр бит, шунда әйтем дә бар. Үзең турында дустыңны фикерен беләсең килсә, аның ачуын чыгар ди. Чөнки ачуын чыгарсаң, нәрсә уйлап йөри ул, ничә ел буе бөтенсен әйтеп бирәсең, шулай бит. Жаңа кирәте кешене дә беләсең килсә, нәрсә ди? Аның белән сәфәргә чык, аңа әҗәткә акча биреп кара, һәм нәрсә ди? Аның ачуын чыгарып кара ди. Шул вакытта кеше эчендә хакыйкый йөзен күрсәтә ди. Һәм җәмәгать, чынлап та менә бу ачуыңны үзеңдә тотып кала белү, зур конфликтка китермәү, хәтта Коръәндә дә Аллаһ субхана ва тааля менә кемнәр җәннәт әһелләре була дигәч, кемнәр җәннәткә керә, кемнәр җәннәт әһеле дигәч, Аллаһ субхана ва тааля Имран сүрәсенең 134-нче аятында җәннәт әһелләрен сыйфатлый. الذين ينفقون في السراء والضراء وكاظمين الغيظ وعافين عن الناس. Алар ди, ягъни җәннәт әһелләре. Аларның сыйфатлары: алар рәхәт чагында да һәм авырлыкта да ди садака бирүчеләр ди. Чөнки акча булганда, мөмкинчелек булганда садака бирү җиңел. Әгәр дә инде әзрәк кенә акчаң кимәгәч, үзеңдә әз калгач, инде әзрәк садака бирү, өлеш чыгару авыррак. Әмма иман әһелләре ди, аңа карамастан нинди генә халәттән әз генә булса да, ниндидер бер өлешен садакага чыгарырлар ди. Һәм икенче сыйфаты ди, ачулары чыкканда шушы нәфрәтләрен тыеп калучылар ди. Икенче сыйфат җәннәт әһелләрен кемнәр икән? Ачуларын тыеп калучылар. Һәм өченче сыйфат ди, кешеләрне гафу итүчеләр. Янын дигән начарлык эшләсәләр дә килеп гафу сорый икән, гафу ит, мине ялгыштым ди, иман әһеле ди, җәннәт әһеле гафу итер ди. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһ ди изгелек кылучыларны ди ярата ди. Чынлап та җәмәгать, менә күпме үзегез дә бик яхшы беләсез, тормышта бик күп мисаллар бар. Кеше бит килә, теге атта ачу чыкты да, әйтеп ташладым, һәм шуның сәбәпле эштән кудылар инде дип. Яки яшьләребез килә, менә хәзрәт ди, хатын ачуны чыгарды да ди, 3 талакны бер юл әйттем дә салдым, нишлим инде ди. Чөнки беләбез, 3 талак әйтелгән икән, хатынны кире кайтарып булмый, шулай бит. Ул инде 4 мазхабта да хатын аерылган булып санала. Һәм менә бүген дә яшьләребез килә, ачу чыкканда әйткәнем, ачу чыкканда саналамысын ул дип, чәй эчеп утырганда, матурына елмай утырганда бер кеше талак әйтминде, шулай бит. Шул ачу чыкканда әйтелә. Уже әйтелде икән 3 талак, всё инде пропало. Шулай юлда йөрүчеләр әйтәмнә ди, берәү ди подрез әйтеп киткән иде, куып тоттым да кирәген бирдем ди, судка биргән мине, судтан судка стрәп тик йөртәләр, нишләтерләр инде ди. Шундый мисаллар бик күп, шулай бит. Ачу чыгып, күпме кешеләр проблемага юлыкты, хәтта туганнар белән душманлашты, шулай бит. Абыйлы энеле йөри янда, менә ди, абый шундый рәнҗеткеч сүзләр әйткән иде. Всё да инде 2 ел ан белән сөйләшкән юк, аралашкан юк ди. Һәм мондый мисаллар бик күп тормыштан китереп була. Һәм җәмәгать, менә ачу чыкканда әйтелгән сүз, кылынган гамәл, беләбез нәтиҗәсе бик аянычлы була, шулай бит. Ничек сон, нишләргә сон, шушы ачу чыкканда, шушы шайтанга бирелмәскә. Чөнки ачуны нитеп тора, ачу бит инде кызу дигән сүз, кайнарлану, шулай бит. Шайтан шушы уттан яратылган. Һәм шайтан син ачу чыкканда синең белән идарә итә башлый. Чөнки ачулы кеше хисләргә бирелә, акыл белән эш итми. Һәм шайтан шуны куллана. Күфрлек сүзен дә әйттерергә мөмкин, шулай бит. Зулымлык та кылдыртырга мөмкин. Шуңа күрә ачу чыкканда иң беренче сәбәп шушы ачуны басырыр өчен. Нишләргә кирәк? Истиаза кылырга. Ягъни аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим дип әйтергә. Чөнки сине кытыртып тора нәрсә? Шайтан. Шуңа күрә аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим дип, без шушы истиазаны әйтеп, шайтандан
shaytanni o'zimiz yog'idan quvamiz. Ham ikkinchi sababi jamoat ashu chiqqanda payg'ambarimiz aytdi, holatni o'zgartdi dedi. Bir kishi bilan so'rashib turasың, qizdirdi, aytasanki, xotinanda masalan shulay deb endi chiqib o'tkin pishiqlari bilan seni kiysa boshladi ekan, shulay deb holatni o'zgartdi. Basib turasың ekan, o'tirdi, o'tirib turasың ekan, bosdi, yashig'ib ketdi. Ya'ni holatni o'zgartdi, shulayoq azrakkina shu ashuvni bosirg'adi, yordam etadi. Ham uchinchi sababi jamoat eng o'tishlisi, eng shabi, eng yaxshisi, ammo eng og'iri shu vaqtda dashmi qolu. Xotining ashuvini shahardami, do'stingmi, ko'rshingmi, nachalnikmi, ashu shiqda aytasi kelamma, shu vaqtda dashmi qolasan ekan, sen o'tishda bo'lasan. Bir hikmat yasa aytgan bek. Aytmay qolgan so'zlar uchun o'kinganim bo'lmadi dey. Ammo aytganim uchun, so'ylaganim uchun bir ko'p taqdirlar o'kinirga to'g'ri keldi dey. Bir ati o'zining molayi shulay ashu chiqqach, bir shakl so'zlar bilan kishining ko'nglini yoralaytirgan bo'lgan edi. Ham bu malay bu ati shu malayin tarbiyalarga deb ketirtgan taqta, qodoq, shukish. Ham aytgan, "Na o'g'lim, shu qodoqlarni shu taqtaga qodoqlab chiqali" degan. Ham tagi malay qodoqlab chiqqan. Hak kiri endi sug'urib ol shu qodoqlarni degan. Ko'rasizmi, is qoldi deb taqtada. Ko'ran, hay yamadan shu iliki holatini qaytardi. Ham tagi malayni shkurita boshlagananda plastilin bilanda, kley bilanda yonib qori. Bitiraldimi? Yo'q, ati bitirib bo'lmaydi. Baribir az bo'lsa-da izi qoladi. Mana o'limdi, ashun chiqqanda kishilarga aytgan og'ir so'zlaring dedi, kishining ko'nglingda mana shunday yara qoldiradi. Ko'pmagina g'afu so'rasang-da, ko'pmagina ulardan g'aybingni tanib, kechir meni desang-da, sende shu g'aybingni surtib bitira olmaysan. Baribir izin qoldiradi. Shunga ko'radi, ashun chiqqanda kishilar bilan so'rashganda tilingni tiyirga yurandi. Sen kelishakda bo'lishirdi. Shunga ko'ra jamoat mana bu dashmi qolu shulay berakda oilada mana bitin aytganimcha tag'in qobatlayım yoshlar orasida bigrakda endi sabırsız yoshlar shulay oilada bir problema chiqar ekan, talashalar, oqirishalar, bir-birini atlaslar, saytalar. Ondan so'ng oxirdan o'kinalar, shulay nishlab ketdim ekan, nishlab ayrildim ekan deb. Jamoat bu oilada da chiqqanda da bir yoq sabr bo'lar ekan, dashmi turga o'zin ko'niktirar ekan, oilani saqlovning bir qulay usuli bu. Chunki talashganda, shu chiqqanda kishiga so'z ustab aytasan ekan, u o'shaqqa o'tin solgan kebek. O'tin solmasan o'shaq suna shulay beyt. Ham qizg'an kishida anga aytmay ustab turmasan, u baribir suna ko'pmidir vaqtdan. Shunga ko'ra jamoat mana bu o'shaqqa o'tinni solmau bizning misolda dashmi turuv. Ham endi jamoat 5-inchisi, 4-inchisi o'tni narsa sundiradi deb, o't sundiradi deb. Shulay beyt. Ham shayton narsadan yaratilgan, o'tdan yaratilgan. Ham shayton shu bizga ashu chiqqanda tulayim bizni baylab olmasin uchun, o'zining makrli planini chinga oshirmas uchun ashu chiqdi ekan, bizga chiqib salqin suv bilan tahorat olar kerak. Chunki Abu Davud jiyintig'ida keladigan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi beyt, ashu shaytondan-da, shayton o'tdan yaratilgandi. O't suv bilan sundiriladi. Birigiz ashulansadi, tahorat olsin deydi. Shunga ko'ra jamoat bu shulay yaxshi usul bo'lib tura, ashu bizni bosirga. Ham jamoat tag'in bir misol esga tushib ketdi hali, bir ashuni tiyib qolu, shulay beyt, nechik kishining turmushini o'zgartira oladi. Na jamoat bir turmushdan bo'lgan bir misol keltiram. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana bir badaviy keladi, cho'lda yashovchi. Bilamiz, badaviylar, shulda yashovchilar, ular shunday bekdagi qoti kishilar, adabsizroq, durfo kishilar bo'lar. Ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir shunday badaviyga ajatli bo'lar. Ajatga olib turgan bo'lar. Ham tigi badaviy keladi,
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yakasından tutup ala. Hatta sahabalar rivayet kılışılar ayta, şunun katı itip tutadı yakasından. Bunda moyun kırığı kızarıp çıkadı, is aldırады. Ya Muhammed dey, qaytar menim әжәтімні dey. Hem kırıda тұрған Ömer radıyallahu anhu indi kılıçını çıkara başladı. Ya Resulullah ruhsat et bu dey, edepsiz, ahlaksız, şunday durfalık bilen kelgen kişiге dey, bilesiz indi Ömer radıyallahu anhu nendey kişi bulganын. Şolay deydi. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nişleydi? Bu kişiге yılmayağına. Ya Ömer dey nersesi indi kızasın dey, ol beytti, üz haqın sırayı, ol beytti, üz haqına sırap keldi beytti, nerse aşılanasın dey. Bu yılmayağına. Meyağat əjətli deyim, şunun xatlik əjətim var dey. Əjətini qaytarırız, hem üstəb bülək də birigiz dey. Çünki biləbiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnəti bulup tura, əjət qaldı ikən, əjətini sınayılıçım obrazım. En көркем sıfatta əjətini qaytarı. Bugün gündə bu sünnət indi cinaza oqılıb, kumildi indi, şulay bey. Əjət qalğanda kilələr matır etib, yılmayıb, şulay bey, eyni haqlik kilələr alalar, əjətini indi birgəndə, ne to что үйünə barıb alasın, taba almıysan o kişini, şulay bey, какой onda kitirib birsin sena, en yaxşı sıfat bilə. Şaltıratıp da telefonu almıyorlar, үйünə kiləsin şıqmay, şulay bey, şayğa deyib ala, bir yıldan qaytarsa elhamdülillah şükür, şulay bey. Din boyunca əjət qaldın ikən, sen qaytarğanda öyle, bir bülək birsən bu sünnət bulub tura. Əjətke birir aldımdan şart qoyurğa yaramay, misina birib turam əjətke. Qaytarğanda bir bəlş pişirib birirsin anda, ili bir qapşıq bərəngi kitirirsin. Yox, ansı ucu ribağa kira. Əjətke birgəndə birini şart qoyurğa yaramay. Əmmə əjətke aluşu kişi indi, qaytarğanda bir hayırlı bülək birəyikən bir нәрсе birəyikən sünnət bulub tura. Həm şuşu kişidə şaqqata, qarali dey, jibərə yaqasın. Мен сиңа dey şunday durfalık bilen dey, qatılıq bilen keldim dey, sen menga yılmaydın dey. Әлі әжәтіне генә qaytarığa түгел dey, tınışlandırdın dey özünün iptaşlarını dey. Әлі üstə bülək də birəyə qoşdun dey. Yox dey, sen dey şın kişi түгел dey. Sen şınlap тұрып dey, Allah tarafından jibərgən peygamber dey. Çünki şın kişi bunu işley almay dey. Allah da Qur'anda da aytib, нәрсә dey, sizga dey şunday naşarlıq işləgən kişiyə dey, siz dey yaxşılıq qılığız dey. Sizning arada bolğan düşmanlıq dey, yaqın dostluqqa əylənir dey. Әмма көбегез bunu işley almaz dey Allah Teala. Ham şuşu hadisini də galimlər aytır, mana şınap da dey, gadi kişi dey işley almazdır dey. Çünki şınap da mənə bizə şunday durfalıq bilan kilsinlər hələ şulay bit. Hər birimiz jağın özü biləyini, nişlətiri ol kişini, şulay bey. Qarağız, həm şundan son şuşu bədəvi nişli İslam dinini qabul etdi. Şimdi şınap durub Allah tarafından jibərgən peyğəmbər, çünki bu əməlini qadi kişi işley almay, min şahidlik getirəm de, Allah'tan başqa ibadətə layıqlı ilah yox, həm sin Allah tarafından jibərilgən peyğəmbər deyib, şuşu kişi, şuşu bir əməl, bir-iki minut içində bir örnek, көркем sıfat, yılmayu, yumşaqlıq, şuşu kişinin işlətə imanlıydı. Qarağız cəmaat, bir aşuun tıyıb qalı, şulay bey, bir nəfrətini шығармау tışqa, yaxşı müğamələ qılı, ona cavab veru, bu kişini imanlıydı. Bunun yakın dostuna eyləndir. Hem Kur'an'da da aytır, arağızda bulğan düşmanlıq en yakın dosta eylənirdi. Əmmə köbügiz bunu işley almazdı. Şuna görə cəmaat qarağız, Peyğəmbərimizin aşuun tıyıb qalı kişini nişlətdi, imanlıydı. Hem cəmaat şuşu aşuğumuzni tıyırğa irənə biz ikən, bizdə özümüzni köpkənə kişilər bilən olan problemadan saqlayacaqbız. Köpkənə ızgış talaşdan, köpkənə düşmanlıqdan, köpkənə özümüzni problema düşər etüdən saqlab qala alabız, əgər də biz şuşu güçlü kişilərdən bula alsaq. Şuna görə cəmaat çınlap da güçlü kişi aşılı vaqtda özün tutub qala bilgən kişi. Əmmə ol big ağır. Əmmə Allah'ın yardımı bilən gün, ay, apna, yıl biz özümüzni tərbiyələb indi şuşu kişilər sıfatından buldura alabız
Әгәр дә шушы ысулларны куллансак, әгәр дә шушы хадис аятларны исебездә тотып, һәм үзебезнең көнебезне дә кеше белән муамаләдә кылганда, үзебезне күп кенә төрле проблемалардан да саклап кала алачакбыз. Аллаһ субхана ва тааля барыбызга да тәүфик хидаят бирсен. Шушы ачуыбызны тотып калырга, кешеләргә рәнҗеш, авыр сүзләр әйтмәскә, һәм инде иманыбызны да саклап, ахыр чиктә Фирдәүс җәннәтләренә керергә Аллаһ Тәала насыйп эйләсә иде. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fa innahu al-ghafurur rahim.